Lirio ititanap! Pinapalabas, nangangay ni Senyora Lorna iti ramrambak iti mansyon na pagnanaadan na, kas panang selebrar da iti Paskwa. Inawis na amin dagiti trabahador da, ket sangsang kamaysada ang nagsilibrar. Nakipagsilibrar met da Senyor Pedro, Alex, ken dagiti pasurot da Baldo ken Doro. Kalpasan ti ramrambak, adda ni Jubilarde, ket nagsarsarita da kini Senyora Lorna. Nakuna ni Jubilarde asapay lakuma, da makita ng tupay da ito'y iti panagsublina. Naklaat ni Senyora Lorna iti dayta nga imbagana. Itagagayem, at tuyin tituloy tinubela tayo ana Pauluan. Lirio iti tanap! Apay baro, pumanaw ka. Sa dinok ti papanak. Jack may bagano sa dingong ti papanak, Senyora. Basta, agadanan kayo kuma. Sapay kuma, tasan kayo nga agbaliw ka dagiti trabador. Agtalinad kumati kinasingpet yung kadakwada. No agsasao ka, kaslagpakpakada ka. Uwan, Senyora. Umayak agpakada kada kayo. Gaputa, umadayo akon. Pumanaw akon dito'y ili tayo nga aginaldo. Apay, sa dino ti papanak. Jack may baga, Senyora. Mabalin nga iti siyudad ti papanak. Kasta ka di. Jack kayatin ti kanayo namang limlimo, Senyora. Iswa kayat kung ti umadayo dito'y. Kaduam ti pamilyam. Uwan, Senyora. Kadwak ti pamilyak. Kasta ka di. Ala, nasaya at nga rod no kasta ti pangedeng mo, Barok. Mabitlaang mapanak iti silid ko. Tainak mangala iti kwarta. Ikan ka iti gatad nga aramatem. Saanan, Senyora? Saan man. Masapul nga ikan ka iti kwarta, Barok. O sige, mabitlaang. Tainak mangala iti kwarta. Manong, adda ka man hindi taayan dagiti ladawan anak kasabay. Umay kan, taadan to'y pagsasangwan tayo kada senyora. Pasensya kan taim papudot ko pa'y ngamin dagiti makan. Isuan na ibayagak basay. Amangan lumabisin ka. Merci. Oh, apay, Manong. Kidawa ka saan ka pumampanaw dito yung mansyon, ha? Sapay ko ma, ta makaanos ka dito eh. Ha? Saan ka pumampanaw dito eh? Tapno dalat takad kadwa ni Senyora Lorna. Ay, uwan sa anak at talaga pumanaw dito eh. Gituya kong ngagbakbakaw. Nasayat nga rod no kasta. Nagrigat yagsapol iti panggadan. Nang runa taawan mo't adal kaw. Iso nga agan ano sa kun dito'y mansyon. Saan abalay? Tadamot swildok ditaw eh. Kun nasaya at mo't ti amaw. Tanasingpalt ni Senyora Lorna. Kasla ka pamilya na kaun iti pangyarigan na. Iso asa anak at talaga pumanaw ditaw eh. Nasayat no kasta, Mercy. Ay agoray ka Manong. Apay ka di akas jay tinaibagam. Apay ako nam asa anak a pumampanaw dito'y mansyon. Gaputan singpet ka. Ken mapagtalkan ka. Ket kaskan ka ti kasapulan ni Senyora Lorna akad kadwa ditoy. Kasta ka day? Adtoy Jubilarde. Awatem da ito'y asobre. Nakababayin mat, Senyora. Awatem kit di. Para kan ka na ito'y. Agyaman ako na, Senyora. Aramatem da ita iti pagsayaatang. Mabalin mo timang bangon iti negosyo. Babaan da ita akwarta. Agyaman ako na, Senyora. Ala, pagsasangwan tayo nga rudan dagito'y taraong, Senyora. Manong, amangan no lumamiis manang. Sige, Barok. Agsasango tayo ita. Padayawan ta ti insaganan ni Mercy.
dakkel day ti agatad, Sister Teresa. Asino tinagapon day ta akwarta, Sister Virginia? Inyawat kanyak ni Sister Immaculada. Di na amam mo alalaki tinangyawat kan kuana. Basta ko na nga itid na kanu kanyak. Basa ang tinakasurat, Sister. Huwag nga paiso. Aramatan nyo daytoy akwarta para iti anak ko, ani Jovelarde Jr. Agyamanak iti ado nga ano siyo. Kaya't kadi asawan dayta, ani Jovelarde? Awan sa balinod isulaang. Dakalagata dayto inted na. Kasano ita ni Sister? Pangusaram iti kwarta. Idulin ta dayto ang kwarta. Ta para iti ubing. Para iti masapsapol na. When Sister, dakkalabanag dayta para iti uli. Maited ko ni Jay kumbento ti kwarta. Ngayon kanyak ni Senyora Narna. Dakil day jagatan para iti anak ko. Agtala ka kada Sister Virginia. Kadamok, di dan tumaybayan ti anak ko. Numatayak man, natalgad ti anak ko. Gapot ay suda ti mga yaywan. Ita, irugik matan ti agibalas. Adeta, mapupura ng tibalay ni Jovelarde. Wag na ka matunguhan, kapot binukbukan kayo iti gasolina sa inyo. Sana na maigdat ka ba? Napunta, nakapipig sa sumurita. Intayo! Ha? Anya tinapasamak dito'y balay ko. Nauram. Paggang langin ti makitkitak. Asino nga tatakin aramid iti daytoy? Asino? Nanadurot siya. Nakita yung kadino asino tinang puor iti balay ko. Baro. Ibagayo ko makanyak. Pangasyo. Saan? Jak nakita. Nalabasan daytoy nga inaramid na. No asino man dagita at tao. Anya tirasunda. Apay apinuuran dati balay ko. Jak amo, Baro. Jak nakita. No sino da? Sige. Sa nabalin na na. Agda mga kadagiti na tumakaruba. Parang at nakakita. Lading ita, Jovelarde. Amangan no marubruban ti pungtot mo. No ibaga, dagiti ng puor iti malay mo. Isuan na saysaya at laengan no jak ibaga. Taamangan ngamin no maisag maka no ibaga. Neneng, mabalin ka diti agdamag? Ay nga day, Jay, Uncle Jovelarde. Amom ka diti napasamak iji balay ko iti kalman. Ay, nakita ka pinuuran ti talo lalaki. Ha? Hindi nakita ka pinuuran da. Masidagak iti ayanda. Kadinamag ko no apay ang pupuuran da. Asino da? Diyo ka mo. Basta ko nada nga ibagak ka no iti akim balay iti napuuran. Aso papak ti aramid na ti panakapuor ti balay na. Nakakutseda mo't, Uncle. Nangisit ti kutseda. Kastagayan. Agyaman ak neneng, ah. Sige, ituloy mong tagpakan iti manukyo. Agyaman ak iti naibagam, ha? Papanam ngay, Uncle. Nagdardarasan niya ting manaw. Sarakan na nga tati ng puor iti balay na. Dito yakong karayan amat na. Dahil ito pangangkagan amat na ni Buena Vista. Dagiti ayop. Talaga ang di na mamingga. Nalabasan dahil ito nga inaramid na kanyang.
Agsagana kayo, Alex. Kaputabalsan kayo. Senyorito, itapay lang ag-celebrar tayon. Agsilibrar tayo. Paboriti pa naginom tayo iti na mas ngarap. Una. Sige nga rad. Aginom tayo. At tita, nakainawa kon. Ay, asikaswag pa ida senyorito Alex nga agiinom iti ruwar. Ita at nalpasan ti panaginaw ko. Masapul nga agluto akman iti pulutanan da. Sigurado, agsapul da. Sayong. Sika! Rumor ka nito eh. Agawaan. Taamangan na mairaman ka. Anya ti aramidang? Di ka nagtamag pa eh. Rumor ka. Daraso. Dito eh. Ito ti anti-gasolina. Bukak iti gasolina ti farmhouse ni Senyor Pedro. Puurak matnakas iti inaramid da iti balay ko. Saan mo napasamak na ito? Salvat! Dandang niya ako napuran iti silid ko. Abay! Asino tinangpura iti farmhouse? Sipsipan tayon ti apoy! Duro! Awangan na! Salvat! Oh, awan! Saan tayo na sibsiban ti apoy? Gaputan na laka nagwaras ti apoy! Kayo amin ti materials ti farmhouse kandaan matan, senyor. Awan ti farmhouse! Sayang! Naikisap! Asino ti akin aramid iti daytoy? Ako rin kayo, senyorito. Ayan ni Chayong. Apa nga awan? Ang mga doon na puro na! Sa puntadora. Oh, Ang mga metlet dino iso tinangpuon iti farmhouse. Awan basol ko, baldaw! Sana siya tinangpor iti farmhouse! Sana siya! Asino naman? Ibagam no asino. Diyak batam mo no asinaw! Basta hindi agbalawa, kat mapura ng ti farmhouse! Iso ating maraya ko na rimwar! Yan? Chayong. Budno ka ti bagbagam. Ha? Nay! Paltog na tayong paturong mo kanyak! Agpudno ka. Anya ti inaramid mo. Kaapay anapuuran ti farmhouse. Awan ang magbaldaw! Awan! Diyak mo! Kasta? Ha? Antay ta. Inkasak ti paltog ko anakapaturongkan ka. Ala, ibagam ti pudno. Kwa? Asino? Ni estranghero! Anya? Ito man ti imbagam. Ni estranghero, baldo! Iso tinangpor, iti farmhouse! Isa! Ni estranghero. salbag ka, Chayong. Apay nga ruda di mo imbaga dagos kada kami. Amumot gayap tinangpura ti farmhouse. Tsaka mo, senyor. Naladawan ti amin, hindi nakitak day diyang estranghero. Andiya. Estranghero ko na ka? Tadyak mo tamamaw. Nagkatagdor iti ayan ti ridaw ti kusina. Hindi mapupuran ti farmhouse. Kat, hindi ti maraya karimwar. Awan mo tan ti estranghero. Tsaka mo wasin mo day a tao. Iso nga estranghero ko na. Nakabarabat tingiwat na. Sakot nakakanlugang. Senyor, ti estranghero dayjay. Nukasta. Masapula makamag tayo. Ti awanan bain? Naamuan na ngatan ada tayo tinangpuro iti balay na. Iso ang nagibales?
Mang panunot tayo iti pamuspusan. Tapno makamagtayon day at tao. Pudno gayam, anapuoran da ito'y farmhouse. Wen, iso nga iti kabita na panawan. Mangipatakdarak manan iti kabarbaro a farmhouse. Day tay dakdakkel pay. Apay, anya at talaga tinapasamak. Pinuuran ni estranghero ti farmhouse. Anya, pinuoran ni estranghero. Wen, nalapit na nagibalas ka no. Gapot a pinuuran da Alex ti balay na. Anya, pinuoran da Alex ti balay na. Angam sana bale, nasaya at matday dyan napasamak. Tapno masukatan ti farmhouse. Agparami dak iti dakdakkel pay. Tikunan ni Jovelar di kanyak, kat mabalin nga agpasyudad. Apo manawen diti aginaldo. Isu nga inikak iti ado a kwarta, tapno makapangrugi. Senyora? Nga maapay akas jay. Kunada ati estranghero kano tinangpuor iti farmhouse. Kaya't naasawan ani Jovelarde. Kasanumat ngamin adi na aramiden ti kasta. Kat pinuuran ka no da Alex ti balay na, senyora. Isu siguro ang nakaputot mat. Kan amangan paikit de, no adda na dangran iti pamilya na, isu ang nagibalas. Una yan dagitoy amapaspasamak. Apay ngamin a pinuuran da senyorito Alex ti balay na. Iti anyaga po. Kasaritak ni Alex, may papan itiraytoy. Alex, nasaya at tanaranaan ka diti mansyon. Agsarita tako ma. Apay lola, anya ti pagsaritaan ta? Da kayo ka diti nang puor iti balay ti estranghero. Iso a pinuuran namat ti farmhouse. Wen lola, ado ti atraso na kanyak. Iso a pinuuran mi ti balay na. Anya. Am-amuyo ka di dayjay nga estranghero, lola? Ha. Ni Jovelarde. Ha. No kasta. Amunan ati estranghero kat iso ni Jovelarde. Ket amuyo ka di no asino tinangpaltog kanyak, lola? Ha. Asino? Ibaga nga ta ni Alex ani Jovelarde tinangpaltog ken kuana. Gagayem. Di uliwan na denggen tituloy tinobela tayo na pauluan. Lirio! Iti tanap! Lirio! Iti tanap! Pinapalabas, pinuuran da Alex ti balay ni Jovelarde. Naamuan mo't dayta ni Jovelarde. Kat napan namat pinuuran ti farmhouse da Senyor Pedro. Naamuan mo't ni Senyora Lorna at estranghero tinangpuor iti farmhouse. Nasdaw daytoy, iso anapan na kinasarita ni Alex iti mansyon. Itagagayem, adtoy tituloy iti nobela tayo na pauluan. Lirio! Iti tanap! Amuyo ka din o asino dayjay nga estranghero, lola? Ha. Ni Jovelarde. Ha. No kasta. Amunan ati estranghero kat ni Jovelarde. Ken amuyo ka din o asino tinangpaltog kanyak, lola? Ha. Asino? Dayjay nga estranghero. Anya. Awan sa bali, no din ni Jovelarde. Kaya't mo asawan. Iso ti dandani ng patay kan ka? Wen lola, iso abalsek dayjay a tao. Uray sa dino pa iti ayan na. Talaga sa pulag. Ket balsak. Alex, saan? Di mo aramidan ti kasta. Pangaasim.
Diyak kayat ngagpinatay kayo. Iso apang nga asim, ta sumardeng kakumaan. Sumardeng aktulan. Inton mapatay ko dayjay at tao. Oh, adto iti nga baso adalom senyora. Uminom ka pa'y. Agyamanak iti danom, Mercy. Kasla dakkel ti parikot anaamuan niyo, senyora. Anya ka di ti banang ti panakisarita yo kini senyorito Alex. Madandanaganak. Agkaba-kaba ti barukong ko, gapo itinaamuak. Nga anya, senyora. At idandanin ang patay kan ni Alex. Kat ni Jovelarte. Ha? Iso kano tinang paltog kan ni Alex. Imposible! Jackpot yan! Di na maaramid ti kasta, senyora. Ni Manong Jovelarde? Dandani na pinatay ni Alex? Oh, jackpot yan, senyora! Ay, Jack amo ti aramidak ita. Kat awan sa bali amarikriknak. No di ti panagkaba-kaba ti barukong ko. Asidag tayo ni Jay Dipintin, senyorito. Pagbuling tayo nga pa! Apay, Doro. Agdwa-dwa ka, iti kabalang? Saan mo't senyorito? Ipakitam ti kabalang. Tapno maay ayo akin ka, Doro. Uwan senyorito, kabala. Nasayat launay. Oh, senyorito, nakadanon tayo. Oh my gayon, tamahan kayon, da kayo amano. Hoy, Ubing! Dagiti lalaki anang puor iti balay ni Uncle Jovelarte. Sumurot ka kada kami. Isa dino? Basta sumurot ka kada kami. No di mo kaya't apatayin da ka. Ken dagiti dadakkel mo. Baldo! Senyorito! Tanglan yun dahito yung Ubing. Anyang nga tatilinaon na ito'y surat nga intadagi jay aburangan. Inlugan da ni Neneng iti kutsida. Pangipananda iti ubeng. Urayak ni Jovelarde. Kaitad ko na ito'y asurat. Apapa itadagi jay aburangan. Ay napo! Ada kasamutan, di mapasamak. Apay ngayon nalada ni Neneng. Anya ti aramidan dakan ko na. Rabien, ngamawan pailaang ni Jovelarde. Sipod na puuran ti balay na. Dito yan balay mi iti anak ko, ti pagaw-awidan na. Agaman manumat nga agawid titoy. Ay na, sapay ko bata agawid ita. Naitod ko na ito'y asurat. Ay talaga dakas, ti agparparik na kanyak. Ada nagtuktok iti ridaw. Ang mga no'y sunaytan. Umayan! Agyaman at tandakan. Umay ka, umunag ka dagos, barok. Uwan na. Sige, basam na ito, barok. Itayag sa pangain tanda na ito surat. Sige, basam, barok. Matay to'y ubing nga dakada kami. No di ka agparan. Anya day to'y. Ituloy ko. Sikat ti kasukat ti biyag to'y ubing. No kayat mo nga agbyag pay to'y ubing. Umay ka ije pagminasan. Ubing.
O sino dito yung ubing? Kwa, Barok, kinapudno na. At nangalak ni Neneng. Impanaw da. Inlogan da iti kutsida. Kat kunada nga itod ko na itasurat kun ka. Gaputan nakitak. Di pa nangilogan da ka ni Neneng iti kutsida. Onya. Inyawat da na ita. Kat kunada nga itod ko kun ka. Ay, madanagan ak Barok. Ang mga nanya ti ramidan da ka ni Neneng. Sapay kakaisuna nga anak darusa kan Mario dayjay nga ubeng. Sakat nasingpot pa'y nga ubeng. Dagiti ayaw. Agraman ti ubing. Inraman da. Mawatan nyo ka ditimbagak nga ramidan nyo? Senyorito, amin dakat mang namnama nga taitad mo atang danda. Gapo iti dayto ya plano tayo. Taga Ribaldo. Di kan sumanaupay. Jablo ka. Wan, senyorito. Bantayan mo na yung bagtiubing. Siguraduan yung awan makasidagkan kwa na sa balya tao. Nalawat! Nagsarita kaming kinilolo. May papaniti da ito pagminasan, Baldo. Anya nga tinagsaritaan nyo, senyorito. Aglukat mananda ito pagminasan. Sana bale? Tadun tumananda iti maala tayo at trabahador. Ken, umad adun tupay. Adda sa nga pulo alalaki ita dito'y pagminasan. Ket apaman ang makamag tayo ni Jubilade. Awan pon ti palikot. Iso ama ipamaysa tayon ton ti agsapol iti dadduma pay nga agbalin at trabahador. Wan, senyorito. Kasta ti aramidon tayo. Kat intay to mangala iti agbalin at trabahador tayo iti nagduduma a barangay. At iti kapitayo, senyorito. Agkapitayo pay. Sige, Doro. Nasayaat. Tanalagip mo ti mangyag dito iti kape. Uy, senyorito. Ala, agkape tayo pay. Ket awan ti maturog kada kayo adwa ha. Masapul nga idauluan nyo dagiti kakadwa tayo nga agbantay. Amangan no dumteng ti urayan tayo at tao, adi tayo masiputan. Uy, senyorito. Arreglado, senyorito. Manipod dito ayan ko. Makita kita dito naramid na Alex sa pagturugan ta. Babayan dito ta. Ayan tubig. Masa pala makita ni Nene. Tapos lumaispal ko. Hoy, Obing! Adto iti kanam! Mangan ka! Ano naramitan niyo kanyak? Mangan ka kit din! Ken di ka agaramid iti madi ha? Tapno saan ka madaksan? Nalawat! Di ka nagsangit! Urayan mi ni Jubilarde. Kasukat ka no tibiyag mo. Ala, mangan kan. Tapno saan ka ngagbisin? Bay di may sa lalaki. Insernak na iti may sa atin ti awit na nakatingkan. Makanday jay. It nalabit na iti ti ani Nenen. Agarudo kat nga umasidag iti ayanda. Tap na maduktalak ti ayan ni Nenen. Ayan, urayak pa yasumit na. Tap na makagunayak iti gusto. Mga trapin! Nakaturog ni Senyorito Alex iti narabid na pagturugan na. Kasaluhin! Awan maglagan ni Jubilarte. Wan ka no. Ngam di ka matmatulog, tagbantay tayo. Sige, Doro. Ingka kita dagiti kakadwa. Ang mga nakatulog dan. Sige, panawan ka pa nga ron dito pwesto ta. Sa pag tanga trabin. Kaya't kunti maturog. Kaya medyo agsakit, tibagbagit. Sana pa yung una nakapapigsa. Kapwede naramid idi ni Jubil. Ano po? Hindi kita niyo po! Ano po? Di ka agbutang Neneng. Siyak tayo. Agawa. Kaditan.
Mabitla ang tao karkarang kahit tinakay gantam. Libas ka dito eh. Dahito'y akarayan ti paglaan taniling. Tumakdal ka! Agawam! Hindi nila kita ka nagturuan na! Sige! Kamatan tayo ano! Agawam niling! Mapangkat! Basta surutin dahito'y akarayan. Sumalpot kan to ijidipintin. Nalawag ka di. Sana bale? Silag tibulan. Makitang tidalan mo. Drasim! At nalang taray dyan! Paltugan niyo! Saan? Di mo paltugan! Shakti ka sa pulan nyo! Saan ka di? Pwes! Shakti sa ngunyo! Adtiya! Saan ko ang makita, Doro? Ayan tayo dyan, Jubilarde! Sige! Magin tayo! Paltugan tayo matubog! Pati tayo! Tuya! Sumurutak ka na kayo! Basta di mo paltugan, Jobing! Ang tilanggong at Jubilarde! Karadwa! Kamagan nyo! Awarin nyo, tiigam na! Sumurutak ka na kayo, Palto! Basta pag subliyam na kitinalaki ang surot iti ubing! Ang supli kayo, Karadwa! At na dito'y di ka sa pulang kayo at tao! Ang supli kayo! Boss! Supli tayo ulo! Ayan! Kamagan nyo ni Jubilarde! Sumurutak ka na kayo! Basta di yun surutan ti ubing! Ang talinay ka dito ang sirarakad, Jubilarde! Kukuha na kayo tan! Ayok ka! Maragsa ka nagbaldo. Doro. Nasiglat kayo gayam. Nakamagyo da ito at tao. Nagtungpalak iti kayat mo, Alex. Pagtuyak, kas-kasukat ti biyag ti ubing. Maag kamot gayam, Jubilarde. Insebam ti biyag mo. Talaga kayat mon amamingga ti biyag mo. Anyay, senyorito. Ita ka din? Saan tay, Baldo? Ngambantayan yun na imbag. Ngamin, kayat ko pa iti maturog. Iso nga, inton bigat laengen. Da kayo ano ti masurot, senyorito. Bantayan yun na imbag, iti dayta na kairakadan na. Taamangan no makalibas manen. Arreglado, senyorito. Iti ka nito ang makalibas dayta? Biyagyo ti pugsatag. Nalawag? Ni senyorito. Agtalek ka na kami. Gaputan na siglat kami. Sige, kainak tayo maturog. Ituloy ko tinaputed at turog ko. Bantayan nyo na imbag dayta at tao. Patay na itan, Jubilarde! Agbayad kayo tinaramid mo kada kami! Hayop ka! Mabalis da kamit langan, Jubilarde. Di kayo agsig sigurado adwa. Tamangan no da kayo timatay. Saan pa siya? Yang Anya ti mapasamak kini Jubilarde iti dayta agundaway. Gagayem. Di uliwan na dinggan ti tuloy ti nobela tayo na paulwan. Liliyo! Iti tarap! Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon June Ributaso. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot ka na kayo ti MTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Liliyo! Iti tarap!